Au. Pok 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 pok. Jumpa lagi ya dengan saya Bang Joy Kampung Hutan. Pokoknya mah ya, kita hidup kudu banyak-banyak bersyukur, jangan pernah ngeluh. Enggak, ada beras nggak ada beras tetap kumpul. Ya, jangan pernah menyerah jalani hidup, biarin aja di sana daripada korupsi kayak pada ngapain, biarin aja. Apa ntar dia yang kena dosanya, kita mah penting mah tetap nyari duit buat besok makan, besoknya nyari lagi buat besok lagi makan, gitu aja seterusnya kita mah ya. Pokoknya tetap semangat dah menjalani kehidupan, biarin aja kita mah di PHP-in mulu. Oh, kata anak zaman sekarang mah, dulu lagi daripada mau nyalonin, tenang, kalau saya jadi, saya pelur tuh, saya aspal jalanan sini. Nyatanya pas udah jadi, bujuk usrak kagak bisa di aspal jalan.